O me ne me fiore, o me ne dokpa me ya fian la Jamie we ma. Ya ne nere me ya twi me. Yeah, twi me. No do azi. O ma me unless we no hida live webo. O ma no me even me ya mu me ke fei. Wa ma ri je kesi mere. Ya mu me ke fei ni ana ro bi me. E money better le sa Since that time till today ya twi me. Till today. Yeah, twi me. O me ne o. Emi wo na le men no nso no. Kana ya wa ri me fi awa we ma ya ma di me exist we ma. Yeah, ware ma. Something dey happen for this platform and one day dey make you ya wa ri create. All it take by no say na say boni ba. Say di na say boni ba we e mo na vio ke Nigeria ade we bo. It is by the grace of God. We money ka say boni ba we ge agbiyan ye be no je. Ibi esta ni ko ne vani. Adoke life yan wa live. Ya wa live. Ya ma ke na gwe wen. Yeah, even me ma care di me exist be mana. But make mo salo be wa we. Make mo salo dokpa me ya vian ne nere dokpa. Dokpa yan la wa. Iya ma le Libya, iya ma le gbo e flight yan la re. E flight ya vian la bona. E money is 18 years in Europe be mana. Ya twi me. Ya no bia no bi gbo. No bia ni agwa mo na ya adam e hime be TikTok when ya adam e o me imi anan ya ase na mo bobo so na mo bobo when ya we gbe gba ni agbo ni ahin ogi oku ni ahin ogi oku e imeje ni ya usani mese imami je imami era imami amaro pe mami obera mami obi je motobo me osu se ni ya la webo isu se na imase mo na ayogwa ina agba o kiyan ari go kiyan eri ya mami abebo ya gbebo na fie mo na wo beriyan bi da payan ware ina we lo bi je mi agba o kiyan we ko ina seti go kiyan e mo na i do kiyan na we obi je mi aja me odo ya me kiwe obi ugbo na to le mu yo bi yoko wa o ya me ki obi ugbo na to le mu yo bi yoko wa e ya plan na we ni fiyan ati e we bo ni ya fiyan re pe ma o commende mo na e mo na we ya fiyan o se me ya kwe ni guan ite guare guarie ite guare we ni ri unre na fae ye mi ni awe aka se we baka yin wa fien we yan mi no sunuma yin adam yo me be TikTok we ni adam yo me anan ya ni platform me ri ala me kin aga anan ya yin aware ma opa opi abo ye ni ku e ha yin aware ma o salo ba le to wona to yo be ona to jo be ya blessing me we boss oba no bia bo kwa me advice ma ka wo mo bo kwa u se we bonu gbe iri bie e money wa bie bo kwa ni se bia be mana try no bia be mana u wa bie mana ho no ye gba ma ya bie money bie wo gba ga e wa ye ti bie Dati me ma bia be mana o ki am I say so yeah regret life ne o se di yo no kokomo na yo no na di jadi se video okay ko pa so da won yi okay that time o ko ni gari oja na e ya advice no e gari oja na be ke na bia ye va o mo na bia na o na bia ye va e advice ya e wa o no yi se mama blue salobo adebawe una ka bia gbare jo pa ma fe o ma favor we ya bia be yi o be o no yi bia le yo o na gie wa mi ewu o na gie o ma se na fie o ma na gie o ba no opin son bia na bia ne so fa no am money. Yes. No bia mo ano ai ne no koke. I don't know money. Kada ma wi ya oni meri ya wa ni me da. Me bia we bo ma. Me bia we bo. Me ke van me bia wa. Sister Joy. La regi ti e ni ya watin ya. O salobo en no ya gbe mo we di ohun eni. You don't need to say ẹgbẹnu ya mu yan ko ni be yan. Eso ni say ya ni say. Yeah. Ai mo ko ba me mo tebere. Omo no me mere 50,000 euro. Oh fie me. To me wa mi adiyan. Iwi egbo a. Ina ti mi hun bi go ni. E ya ku kejo na we han. E money ye gba bo kan ya bie agwa ikwenu sesian. E ya anwu egbo aniyan. E school ni me ma jo yan na je. Ya ki se bo nyame. Ya ga se be bo yan ya robi me. Mama we show wa o fi no.
o ma no popu we o baby e o te bi e ore gbe be ku apa motai o ma na apopo we o ma ni bi e o te bi e ore gbe ku apa e ma popo mo na e he dan e mo dan ya bless you. God bless you. Ai mamãe foi por que dá. Não ria e não. mo E ka dan dan no, emi ba mo na dan ni me dan Ni me. obi shi me ni meti amu a o ka we ni mi ana akun ya ni ina wo bi she me na ruda ne e mo na akwe o ni yo wa mo bobo yo mu ya ria no bi shi me ni sun hu ni ya o setiri yes ne e mo na ma ye fi gwerie uma e mo okwo ni mo bobo be rio Oh, God bless you. ah As an o okoko ni na meta wa wa den ina wi ye wa no ruda ye ya ga akwe ina Unu kwa gaje mama kesi ya buwa. La kogi me na 3 years 7 years ya via. mommy not your are 6 years Ibi me wi ya jeja. cause I like primary school ne or say 6 years ne so the nekere oni yo ye woni ma because 2 years ya tin gbe so oni ma esun school so nekere no iwa kere sebu gwe no iwa kere sebu gwe oni na are 2 years Yi sister wa ni. dame me iwa mi ebe ekeni na ege mo dan yakin ekeni me na kwa ege mo dan yakin me iwa live webo we 98 ya live webo so ina mi ebe we year 2000 so me iwa mi ebe we year 2000 eri wa ya the ticket ina we money wa se aye ya miya na wa tulemu ina we gege mo na oberi ya je ya go ha me ya waje ina giyan ni ya fi yan yin bare ya na fi yan ati e obo bi je mi ni e na je ba me da wa akoko na tu gia we ari o na do mi yan e picture ni ye gwe me ina pe one more ti wo wa omo na e ki je ije re we bo e hon e ina do te phone giyan mi bi pe one more ti ni ki se ti an na te phone giyan ni ya calling yan na calling yan ya te ka je ije yan ni to na iberi giyan ya wona be school be giyan ya calling yan contact yan iti obi je me ma mu phone ini yan iti e ma ti yan be dopa eri yan ma ti yan teni yan ma ti yan pa hin bo ere eri ya kokiyan eri ya senti go school giyan ya na ye school ya na to gba be igba fa ijo gwa ina to iya na to gba be about 14 is 15 years e ya sun ya fi yan re ya kire ya na to agbina ye kindergarten ya we eri ya mi go nítorí giyan ni yan emi eteme na ya anu ya be a platform fa e kindergarten ya ga gbe me ba ya we ri go ni yan e ba e gwa ga e igo ni ya ere iwe shopping si go gwa ina wa we ni kian igo ni ri enu gwa ya gwa mase ya na mu me ari oga fa ya we ri eri go ni yan eri wo na ni yan ya na ya ma we gbi yan ya mu gboto e comment ni me ga atie me e site me no ma enu nu me so ni be zuwa ya na robi ohian me e fa ina show a picture me no me usalobo aji me ni me sexy foa so ma no ma me picture me be ga ni ero e comment no ga tele yo kona mo segbe okona mo segbe so eni na go me ibi me ya na atie me e fa ina ga atie me ya shago de ri pe ene mi wo me wure ba we ga ni e fa iwa e te si gomoda ona saga e si gomoda ga ni ona ri me gbe si gomoda ona so arobi me me si gomoda ebo me mare so eri ma ya so aru we matani e fa ina try no setima e fa ika robi me we ya ne e fa na we gbe do connect ma wo gwa e fa ina do connect ma wo gwa e fa ina do tie me o ki tie me ina wa ma since ugbo akun ayo ka robi me na e fa iwe o ni so do ni aye ni wona ye me very abe na we se but u ma ri asu se ya vie mo na won so e fa yi mu ma ku gbe e fa ina we ni apologize ni me ni ya we ni me la ho gogo ni me mu wo to ni me we apologize ni ya we ni ave mu wo to na we okay ne pisi ya ro ne pisi ya ro e me ya mi ekwe ina okay no wahala anything wa hu me we mu egbe me ri e ti gbe ezo cause me na me teta lo kere egbe tale me wa wo me ori o ani me teta lo gbe ina wo ma anything wa ri ata me be hewe me ri gbe ezo e fa ina we ni apologize ya we ru gban ya we so pin me ka apologize ni ya ina okay no wahala
Ni meka apologize nuwa. Ha! Ije me ina wo boja la salobua. Ina wo mano wala. Iga toge salobua de no gbe de na. Oge me. Ina wa vigwe yoto. Ina wala wo because momu ware ti mamu ware ge di abe na we mori abe. Ina we blame ya fe kenu wa u keni na mo wa nya hia. Wala ho. Wa we abome iri abe. Ni me ya mu ware ne hie. Awon yo pa no iri abe me ye gedegbe. Na wala wo wa egui. Wa mo ezo oto. Wa mo oto no ti na ra we me ha. Oh we me na e pretender me wa hin. Oh we na fe ire mani me o. Oh we ti me wa pretend. Oh we no ba wa bega me wa digwe na we ti wa pretend. E fe na we juere igwe. U we ti we pretend. E fe na wo ke ni me ri pa gbe. Iya ma we ni me pa gbe ije wa ti gwe ya we iya wa mi awo ah. Cause a video call e fe wa mu mahiaji. Iya na mi awo ah. E fe na we wo ke Iju wa pagbe. Efe ina be gwe ni adigwe. Iya be ni mebe ya digwe. Efe ina be gwe ni ya be digwe. Sisi mebe digwe. Iya we rugban ya wa o. Iya we ya sati digwe o. Iya we ha. Iya we pretender. Iya we imehi. Iya we na bagwa bega ehi me wa digwe. Iya we ti wa toge. Iya we fe yu mayo Efe yu mayo be ni wa gwana. Hey, ina so sa me ya na bolua. Ina fiera me na vije me. Ije me iragbon. After we matter na ya ri do ya fe ni me pa yin wa ri me na ra kokiyan. Ije me ma kyun ame gbin ya me dopa. Ina ti je me na wi jege mi. Ije me na we han useni se yin ya e sunu ije me na gun me lehun. Ana do ije me na do de yo to last year. Be kana ma tie. Ije me ki to gube last year. Iwa ko Okpa wo no te atu o me no ro. Oni wa we piku ge ti on. E na we woman. Na ye ya piku ge ha net wi me. Ye na we ari egbe ban ya gi tu o me. Me gi do ge we no we ya yin na we. E ma, ide ni we ba be sie kegbe. Sisi ye ka we ma. E gbo e ti on na we oni ari eyin won bore. Ina do kole. Ina wi je me hun. Ha, ona so iju me na afie. Ije iso yeso ni oko ije iso na wesi. Ina emi no wa da me bo ti je me ma khion me. Ije me khion me kakabo. Ina we je ni wiri wa ye ni we ni be ya mi on ina we je me wa hun na wo ni o wa da me bo. So do ka ma we ije egbe so wa gwenye. Yen o ni yen seto. Ni ma seto. Ni ya etinye yen agun a. Yen imi ya me. E mata na wa ma we ga ahia na wu rere ina obi ju eno me ma we nu wa bi ya ge seto ona we mehe ona ahia ogi joro wi ya yin mi ya ne ya mo to ne eri ye be hin mi ani me na me yuna we ina yin mi ani me ni me ka yu nu me yin mi ya ma mi wi ye wa yin mi aje ni me be ye gwe be zo me be gwi me mo hu ni me wa mi mi ya no sunu ina wi hon omarun da we sisi egbebe ka be we me we no egbewu e wo be wo we eso no gba be 18 years na wo se na we egwe bo a family might gwan yo yin atiyan yan we call yan do ma ni yan yan ti yan me no bian ya fie no ba we ye ma mi ma yi keke ni ma sete gbe ma we dian e na wo ma i egwe mi me o we yan akole ya mu me ba yo ni no dian ro na wo okwe ni we yan ata ma na wo okay me ye me wa da we re ni me ru we bedi me ige phone metu otie me na mwe no tian o ogi mu awije e oni no betu me no ro ije ya mwe no tian ya mo tian no tian ba na okay ama no egwi mo be sie na je na na sie gbe oyi wa mwe no tian ba ana ata me please no verse so ije dey call o no verse say you not tell you before please no verse oh na we ha. Why you go put in your joiner? Why you go put a joiner? You know you want to when you walk one. Why you not tell her before? Why you call her? Why you put in your joiner? Me na wa one. I pe na we la go be. I want to get tie. I want to tie. Ah ya we. Oh we yin o. Na we mo bio. Oh we mo pinye o. I mo bio we me o. I want you wa the only fu abodo.
Eve no me na wa avie. Ina we ije me be hu awe because of issue hu. Na I make you come the find money peace, may you take give me money. Ina elari. Hey. Momu we like we po. Ina we me go a. We me go a me fie ba no man make mu we like we po. We me ina we ru digo we na re when you wa betama we because of na gboya ya make a peace. Obi jana where you just get your money, not because of money. You just get your money. You just can't say make everybody you get peace. Now you want we money there oh. We no want time oh. Me not say la go be man la ho boy sununa la go be man. Anything you ya bo me dig we be ya but when you go do or we got anything where you do may you go when you want one may you go you know need done you know want time. He want come up for the call. If I cry again, if I hear your cry again, go come up for call. Money me be ni me suselele. Ogwi me gwana. And when you come up for call, ni me agwana see and no wa come up for call. Oh, like a conference call, eh? Ona ikema when ni not you and not do me buy. And I will beg of you. It time away. When my way blame me go be moji. Mama wona settle. Ije ya agwe gwan. Ya agwe odafon egwan. Ya igwe odafon egwan. Odafon ya wa gugwan na we okay. Ori je ke no odafon den no pe no bia na obigbo no bia na. Oni jin ya climb up. Obigbo for that matter no ga. Ori jo dore. Obigbo we make do apologize ni ene. Hey. Oti mae so yere mare ne mama. She wa bere ni bigbo woti mae. Aba bia me ha. Woti mae, awenu ka do yin ye. Mama ni mi aya bia no vie hon. Me prefer me bia no vie dogbe mo koya me. Sorry the woman not we do when the woman can here before. Yori mo we do na here. Obi bopa iwo no ka to gene. Nya ye go when you carry with the man. You can forgive you. Ije na we video na we ti go e no ko na ta na ti go na je we la bi e body tete na ajafon ya pe won je won se de ko e body tete na ajafon je gbi ni me je gbi e body tete wa bi mu wa o ni ama je start to tomorrow Ana o ga na na ya oga no a long story na hin me try ma bega ke ni aya je kan ma kin ya kan obi gbo na yin amu emu e iya ri te be gbe swiss ya na mu ya so iya ri mu ya na detain ya me ya to me ma mi ya to gbe me no bi ya so be gbe swiss ya na mu ya so obi ibi me no ro ne fa ni ro e fa ga gun yin ne kere keke ni yin no diona ne kere o wa oji so iya ri je e swiss ya na mu ya iya re ti talk gbe ni ya ho mi anan ya so then iya ri mu ya then na ni ko ni obi mefa no rugbe na gia na mo sinia cause obi gbo na ona gbezod we gbe we ma ye mu yu wi moto omo e na gia 5 years na gia no obi gbo so obi me no na ya anwi na mi ati e ma pule no ro no bia no ne no obi gbo na ya anwi na ya ari lawyer na ya agbin na ni obi gbo na gbe 5 years ibe kan obi ibi me fe fa na gbe na 9 months na sinya ai obi gbo igwi we gan ona mu me ye problem we ma mi ogbadu e ki emu ona gwi we gan e police swiss na gwalo meri owa e police jemi no ga wa Nigeria no me aka gia ya ka o hia me aka gia gan e get 2 years or 5 years ike do ka we ma pa ma eva okay so iwa wa gavi palo we gavan ibi bi kanari kindergarten ya ye gere ifi ame ya ye gere ni so iwa ya fi ya ye kindergarten fu ne melobi e yuwa ga me hi o mari oboye koko parara ina we a e boero wa ere be gebe ni na ri nwina metopi me bi kanari kindergarten a ri pe koko wo isunu ni ya ri oboye koko ya mari obohin wo ha na pagbe na lo enwi do nyohin ya me hi nyohin ya ina we Evana o ikpie vanya majewu